Swastiastu. Suksema majang ring semeton FP sani sampun gabung ring live titiang rirahinane mangkin. Sedurungne lugrayang titiang nginayang angga titiang. Wastan titiang Kadek Lia Yuni Astari, titiang mahasiswa Staf Negeri Empu Putra Singaraja, Prodi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali. Titiang wau semester kalih niki. Nenten lali titiang ngaturang suksema ping banget majeng ring ibu lan bapak dosen titiang ring prodi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali Staf Negeri Empu Putra Singaraja taler media partner sane sampun ngicinin titiang galah lan genah anggen titiang melajah ngewacan cerpen bahasa Bali puniki. Nggih, riraine sane becik puniki titiang jagi ngewacan cerpen sane memurde Bayu Permane angin ngampehang layangan. Kekawian I gede nyana kesumu. Nggih, mangda nenten suwe niki titiang kawiten manten nggih ngewacen cerpen bahasa Bali puniki. Memurde Permane angin ngampehang layangan. Kekawian I gede nyana kesuma. Kenyem-kenyem pedidi sambilang mejalan nuju Balai Banjari. Kadi rasa legan kenahne tusing side banang bakin. Pejalane sada gangsar. Cara ada nak nguberin. Tetayungan limane subecara anak gerak jalan juang 45. Nyen sing nawang idoblet. Anak mula abahne cara gitu. Kenyem-kenyem pedidi. Liu anaknya ngaden iya bodoh. Sujatene idoblet anak terkenal. Sakewale liunan anaknya nawang adane dogen tusing karuan nawang jeneng. Entu tusing jelenan. Kerana liu sube karya-karya idoblete ane sube sing sandang bang omongan buit. Diganti teke masan layangani uli dije kadang teke anaknya ngaleh-ngaleh idoblet. Ulian garapan layangane melah. Tur keberane sateluung. Tusing tenjelek. Yen omongan meh bejek agumi Bali nawang idoblet. Anak ubod. Pute. Beleleng. Jembrane. Kanti kedura Bali subelayangane idoblet lima kebet. Yang suba masan angin barat uli bulan Juni kanti September. Sing idoblet ngai layangan. Sebilang wai ada dogen nak ngaliin. Mekejang suba soro layangane. Ane paling liu anake ngalih layangan jangan. Suba karuan ngai ikone dogen kanti abulan. Nedeng itehe megarapan saget teke iwayan padet sahe enggalan metakon. Beli doblet. Nidang ngai nang pana icange layangan be Indosiar. Sambilange ngerotiing lakat layangan, mesaut lantar idoblet. Weh, Yan, layangan be Indosiar ane encen tuh. Nak liu ada soro be di Indosiar, Yan? Sambilange kedek sade ngerimik. Mekenah iwayan padat bahan omongane idoblet.
saja buku omongannya beli doblet. Bene megoreng, apa bene melebang di telaga, apa belele, apa bejair. Nyalang lantas mesaut iwayan padet. Antiang malu kejap nabli. Mulih. Nak sorobe apa je be Indosiari entu? Mesaut di doblet. Nah yan, sekenang malu, apa tu sing peleh ban ngaina. Sake wale kene yan, buen aminggu, mareng ngidang beli ngainang panak wayane. Bangun iwayan padat uli ampi umane doblet, tur ngenggalang mejalan mulih. Di jalani, subecara langit kesaputin gulem kanahne. Ngenehang sorobe Indosiari entu. Nekejumahne metakon iwayan padat teken panakne. De, gede bayu. Mai malu neng. Ani kengken madan layangan be Indosiar. Nanang tu sing ngidahang nyelasang teken undagi layangane. Apa mirip tu sorobe ane sai goreng teken memen gede ni. Konden peragat satuan bapane. Sagat suba gede bayu. Bapa saja suba tusing dain mebale TV. Be Indosiari entu be ani ngelah kampit. Warnane liu. Yang suba keberange di dur. Luang gati ngenah pe. Nah, apa tusing bapa paling? Tegarang tu layangannya beli madegiri angin umai tinggalin malu. Bengong iwayan padat ningahang munyen pianakne. Sahe ngenggalang mulehne imadegiri nakonang layangane antu. Tusing ada 2 menit. Iwayan padat suba nekat jumane madegiri. Sake wale lacur. Madegiri tusing jumahne. Dapat tange ada dogen jumahne, nedeng ngoreng bepindang di paune. Ngenggalang iwayan padat matakon. Loh sekar, ada imade jumah. Ni lakar ada takonang beli teken imade. Mesaut loh sekar. Tusing beli made nak lembur di kantor ni. Buen mani mare mulai beli. Apa entu lakar takonang beli teken kurenan tiangi. Sambilange ngelangkor ngoreng bepindang di bungut paune. Kemiknik suba iwayan padat ngene. Dije buen lakan metakon sorabe apa be Indosiari entu. Ini lo. Beli okanang metakon layangan be Indosiar tekening imade giri. Pianak beli ni tu sing sidang nambakin apang je gaenang layangan cara gitu. Gitu. Omongne iwayan padat tekan. Ye. Tu ya beli di batan wakule subejang tiang. Tu sube be ane de menanga teken kurenan tiangi. Nyeledet lantas iwayan padat ke wakul wadah bepindang teken lo sekar. Ditu lantas iya mekena. Be Indosiar entu soro be ane suba megoreng. Sambilange nyeledet lo sekar egal-egol di arepan. Suba lantas gitu. Bejalan mulai iwayan padat saha nyambatang teken pianaknya. De, gede bayu.
Subetawang bapa jani layangan be Indosiari entu. Tua soro be ane subuh megoreng. Kebras-kebres gede bayu ngedekin bapane. Weh, bapa saja subuh bapane nih. Nah, jani kaldong ludang malu fotonya apang sina bapa nawang. Subuh lantas gitu, edengang ke musik Pak Doblete. Nene pe. Edengang gambar layangane uli HP ne tekan igede bayu. Mesaut bapane. Nade, pang aluh, buen mani teke uli masuk, tutup bapak sepak Doblete. Cening ane nuturang ditu. Buen manene, disubane teke uli masuk, igede bayu ngenggalang ngale bapane. Pe, mai jani kamu pe? Layangane. Lan jani subuh deh ganti malu baju nih, medar malu, mare mejalan. Gitu pesaut iwayan padat tekening pianak nih. Sawetaran jam 2 tengai, neked lantas iwayan padat ajak pianak nih di jumahne idobe. Ye, wayan, engken yan, subetawang sorobe apa be Indosiari entu. Sambil ngekedek idobek nakonin wayan padat. Pesaut lantas iwayan padat. Apa tuh sing ngade tuh beli? Mekejang anake bakat takonang. Kaden soro be jair, be ane melebang, be lele, apa be ane subuh megoreng? Ada gen orang beli maretawang beli icang belok. Nih, subuh lakar ajak igede mai apang iya langsung orang ajak beli. Buin yang tang tedekne idobet nebukin wayan padat buku gitu. Pak Man Doblet, nih gambar layangan Indosiari entu, ngidang Pak Man ngaenang. Gitu petakonnya gede bayu. Enggal mesaut idobet. Nah ning, lakar gaenang bapa jani, antiang akajep dogenan. Ngenggalang idobet ngerot iye. Nimbang apang tusing jelek keberani. Nukup aji kain apang mekelu anggone tekan igede bayu. Tusing ada 3 jam, subuh pragat ban ngainang. De bayu, nih subuh pragat ban Pak Man ngainang. Engken, sebanyak cara kena gede nih. Gitu idoblet metakon tekening gede bayu. Subuh Pak Man. Sakewale kene Pak Man. Subuh cager nyak mekeber nih. Pesaut igede bayu sahe nadabang idoblet lakar macerita tekening undokne ngudiang bisa dadi undaki layang. Kene deh. Yen layangane entu tuah matuku bahan angin. Barat kelawan sing angin ni ane lakar ngidang ngeberang kelawan tusing layangane entu. Yen subuh beneh bahan iman, ngerot, turnuku. Sina tusing je ada layangan ane tusing yak mekeber. Karena entu, gede harus bisa ngarasang ide betara bayu. Cumpu tekening lingge ida. Yen endo angine kau-kaukin bahan suir-suiran, nguci cari iketis. Sinah lakar ada angin gede ane ngeberang layangan caningi. Gitu pesaut idoblet sade banbar.
Di subane ketu nyenggalang gede bayu ngeberang layangan di arepane. Di samping lapangan umahne idodet. Ditu suba mabukti andu angine tusing ngidang ngeberang. Mare meswir saget palapan ada angin gede teke ngeberang. Kadirase bayu permana macihne. Yen sing ada angin maka sami tusing ngidang itu. Sakewale angin tusing ngidang ngadabang. Tuah side ban ngerasain. Nggih, wanta asam punike titiang wacan cerpen puniki. Yen ning wenten iwang titiang nunas pengampura ping banget niki. Titiang nunas ampura ring semeton sareng sami. Lan titiang ngaturang suksema ping banget majeng ring semeton sanes sampun nyarengin live titiang ring rahinane mangkin. Live puniki titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.